Echoma cyo kucebera indwara zo munda cyahebwayo asimwe Crispus Mugisha abashaho nojangu echinchikwera na munonga ohamubaro omwinji gw'abakazi abintu bija ahirwareri okwenda obuhereza obukwati scan usanga gw'abakazi abo kufana bazara ombyaro nibingi abantu abo kufa abwe bintu usanga ngo yarwara kensigo yarwara nk'ikine yabara kukimanya yakimanya cyamurengire nibingi ate myaka nkeya omukikuro ko kurombira gutandika kugira ki kubo munafu ebirwire bitandika kugira ki were temporampora mwene cyakiri cyurungi wakaka myaka nata actually mbadvise ngo binozo musikane mbagira ki embera tushanga akativi ngento katakubasa kuribika obanza wabita bituga omanya kufurira TV ningo tugana ko karanga ninga namanywa karahamwe karyanta muri wa mwanja tushanga kandi abantu barwe namba nyingi munonga erengere umwabo katungera nkiza barumwe ubundo yoshayo ubundo garukayo inganyensa garukayo kandi umwanwa abantu benyi bakarwara arsazi bashasha munongo munda nambwenu nyewe na munongo erigire kwita n'umuzere wanje ko akonkahona na bwabo bohereza bumwe tukizo kwa Dr. Henry akuyawe mitoro nkeshatu koza kureba ubundo shanga ryo nyerere aka private mbwenu nasima munonga umwana mukwisha kandi mukakareta abaturani bagira ngo ecyayikizira cyabahwera akutambura engendo ningwa obarukuronda obuhereza bw'ikikeji tubentutomera urugaha wazarwa mwanja ukishikayo bakumana bakureba batyo tubenzire gukoraho tubenzire kugera bena ngo bateke makatuga babone kugera kora kataba ka community nyote nakahirwaro nakaje abantu kandi umukozi ukora unabwe ngo mengereke mwe tayine kuyiya ora rubigana echoma echi nibagira ngo abatura tubaracishore bantu benda obuhereza bwacyo gasha kwa Anthony Twine, our TV West.